Ndagira ngo rero twihuse cyane tudatinze turebere hamwe izi breaking news na makuru mashya cyane agiye hanze. Ni nyuma y'igihe kirekire ubutegetsi bw'Kinshasa bwarinangiye buvuga ko budashobora kugirana ibiganiro nabo bita ibyihebe ngo bifashwa n'igihugu cy'u Rwanda n'abarwanyi ba M23. Kera kabaye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yemeye ibyo biganiro, ndetse ubu tuvugana ndimo kukugezaho iyi nkuru. Ibyo biganiro byamaze no gutangira, ubu ngubu birimo kubera ku murwa mukuru Kampala. Hanyuma rero ibihugu birimo Uganda n'igihugu cya Kenya kirangajwe imbere n'uwahoze ari perezida w'iki gihugu Uhuru Kenyatta, nibo bayoboye ibyo biganiro nk'abahuza. Tugiye kuba tubikomozaho 5 kuri 5. Ku mpapuro zagiye hanze za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni za ordre de mission, biragaragara neza ko abahawe iyo mission ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bazamara byibura iminsi 5 muri kiriya gihugu. Tugiye kuba rero dukomoza ku bijyanye n'aya makuru, bityo rero nkaba nongeye kuguha ikaze muri aya makuru, ariko nanakwibutsa ko rwose byoroshye cyane kugira ngo ujye ukomeza kudukurikira mu makuru atandukanye tugenda tukugezaho. Nta kindi usabwa no kureba hasi handitse subscribe, ubundi rero ukajya ukomeza kubonera ku gihe inkuru zacu tugenda tukugezaho umunsi ku wundi, dore ko turi abambere mu kukugerezaho izo nkuru. Reka tudatinze rero twerekeze mu gihugu cya Uganda ahatangirijwe ibyo biganiro. Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'umutwe wa M23 kuva kuri uyu wa mbere tariki ya 22 Nyakanga batangiye ibiganiro by'ibanga bigamije guhosha amakimbirane amaze imyaka irenga 2 hagati y'impande zombi. Ni ibiganiro biri kubera i Kampala ni muri Uganda ku buhuza bwa Perezida Yoweri Kaguta Museveni na Uhuru Kenyatta wahoze ayobora Kenya akanaba umuhuza mu bibazo bya Kongo. Ni mu babyitabiriye ku ruhande rwa M23 barimo Koloneli Rene Abandi wahoze ari umuhuza bikorwa ushinzwe gushyira mu bikorwa amasezerano y'amahoro. Uyu M23 yari yarasinyanye na leta ya Kongo. Koloneli Abandi wanigeze kuba umuvugizi wa M23 i Kampala ntabwo ari wenyine, ahubwo ari kumwe n'abarimo Lawrence Kanyuka usanzwe ari umuvugizi w'ishami rya politiki rya M23. Abandi ni Koloneli Imani Nzenze uri mu basirikare bakuru ba M23, ndetse n'uwitwa Yannick Kisola. Intumwa za leta ya Kongo ku ruhande rundi zo ziyobowe na Abe Bahala Okwibare Jean Bosco usanzwe ari umuhuza bikorwa wa gahunda ishinzwe kwambura intwaro imitwe yitwaje intwaro, ndetse no gusubiza mu buzima busanzwe abahoze ari abarwanyi bayo PDDRCS. Uyu rero wahoze ari umuyobozi w'inama nkuru y'itangazamakuru n'itumanaho muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nawe ntabwo yagiye wenyine, ahubwo yajyanye i Kampala n'abarimo uwitwa Mutuwale Malangu, cyo kimwe rero na Okankwa Bukasa Anselme, nkuko bigaragazwa rero na ordre de mission bahawe na Minisitiri w'Intebe wungirije wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, akanaba Minisitiri w'Ingabo ndetse n'abahoze ku rugamba. Ni ordre de mission igaragaza ko mission boherejwemo i Kampala igomba kumara byibura iminsi 5. Kinshasa rero yatangiye ibiganiro rwihishwa na M23, ni mu gihe yari yararahiye ko nta biganiro izigera igirana na rimwe ni ngabo za M23 bita ibyihebe biyobowe na General Sultani Makenga. Ibihugu birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubufaransa, Ububirigi, Ubwongereza, Uganda yakiriye bino biganiro n'ibindi byinshi. Ku rundi ruhande byari bimaze igihe bibwira Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ko imishyikirano ariyo nzira yonyine yakemura amakimbirane amaze igihe abera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kugeza ubu hashize iminsi mike nta mirwano ihuza impande zombi, ni nyuma y'agahenge k'iminsi 28 katangajwe na Amerika. Nta gahenge Washington yatangaje nyuma y'iminsi mike inyeshyamba za M23 zigaruriye uduce dutandukanye tw'intara y'amajyaruguru turimo nk'imijyi mito ya Kanyabayonga, Kaina, Kirumba ndetse n'utundi twinshi two muri teritwari ya Rubero. Kuko rero uko byifashe ibiganiro kuri ubu ngubu byatangiye, tugiye gukomeza gukurikiranira hafi uko byifashe, ndetse rero turaza kubagezaho amafoto n'amashusho y'uko ibyo biganiro byagenze.
turagerageza gushakisha, turaza kwibagezaho mu nkuru zacu zitaha. Reka tube dukomereje kuri izi updates n'ubundi zaho zanga hano Kinshasa zizanye zigomba guhagarara. Hari undi mutwe wavutse tena muri Ituri nawo nabavuze ko akoze allegiance kuri AFC, donc buri province yose imaze kugira umutwe wo kwirwanaho kuko babona ko leta byananiranye. FARDC irananiwe, darebe ntinabaho kuko imibare batanga bavuga ko bafite 250 by'abasirikari, ariko niyo mpamvu bakoze recours kugira ngo bakore de guerre par procuration, bafata des groupes armés kugira ngo zize kubafasha. Igisirikari kirananiwe, n'ikihari bari kwirirwa bari kwiba. Dore nk'ejo bundi mwabonye abo bamaze gukondana hari ya Lubero, bari kurwana na M23 Kanyabayonga. Mu nzira hose baciye hose bagiye bari kuvyola abadamu, bari kuvyola abakobwa, bari kwiba, bapiye amafarmasi n'ibiki, ariko byari ibintu biteye isoni cyane. Muri bo 27 babakondaniye à mort bitewe nuko nta gisirikare cya kira gihugu. Kutegereza rero ko cye muri update yo kwerekana imbaraga za gisirikare zimaze kunanirana nuko n'abaturage bose batangiye kwirwanaho, ntabwo twategereza ko mu mboni zacu nk'aba sesenguzi bya defense na security bya kira gihugu nta gisirikare kera gishobora kuzazana amahoro nangwa cya impoza leta ko mu bindi bihugu igisirikare aho kigira kikimpoza kigahereza leta umurongo icamo. Abasirikari bose baba officier kuva muri etat major general, wava kuri Chiwewe, wafata Shiko, wafata Kasonga, Adem, wafata commandant region, bose bibereye muri détournement y'amafaranga y'abasirikari kuko babona ko à la tête du pays ni président de la république n'aba ministre premier ministre nabo bibereye muri za détournement, ibyerekeranye umutekano bitabareba. Hano rero nza idea update ni operation zimaze iminsi contre M23 Rwanda n'interahamwe zari ziri za hariya za muri Masisi ya Est na Masisi Nord, ahitwa za Bibwe, ahitwa za Bweru, ahitwa za Mpati, ahitwa za Binza. Izo operation zikaba zabarabaye successful, ubwo interahamwe zose zaramaze kwirunda hariya zikaba zaramaze kuba neutraliser. Masisi ikaba yikontrola a 90%, asigaye ni kuri territoire, ariko Rucuru yose iri contrôler, yabaye libéré. Nyiragongo ubiri libéré a twavuga nko kuri % 80 kuko asigaye ni juste ari Munigi, donc kuva Kirimanyoko manu Kigoma, aho hantu hose bari ubu hari umutekano. Inka zirarisha, abakora business barazikora, abaturage mu makuru dufite baguwe neza pe, ubona ko ariyo model abaturage bakeneye ko Kongo yagombye kuba. Ngo rero yo trêve bongeyeho y'imisi 15 ngo no kuva 19, je pense que bizaba birangiye muri presque fin du mois, niho bizamenyekana niba hari biganiro bishobora kuba. Kandi nubwo ibiganiro byaba cahier de charge ubu ngubu ya M23 yarazamutse cyane, nubwo byaba ikiganiro nta kindi ni autodetermination, hakaba contrôle d'une partie. Nyirango paneliste mugenzi wanjye yabivuze, yavuze ati yari Asmara gahunda iri kugenda, Sahara Occidentale gahunda iri kugenda, abaza amateka ya Chypre yamaze kuba igihugu nuko byatangiye, nuba ngo nabyo birashoboka, hashobora kuba une autodetermination. Abaturage bakavuga ati mwari ama province arimo umutekano muke, notamment Tanganyika, Sud Kivu, Nord Kivu, Maniema, Chopo, Ituri, Haut-Uele, Bas-Uele, anariyo twita ama province ari muri Alliance Fleuve Congo. Nuvuga ngo ama province aturiye la rive droite du Fleuve Congo niyo bazanye mu umutekano muke. Bashobora kuvuga ati twebwe turarambiwe na Kinshasa, nari navuga ko turi a 2000 km kure yabo, batadukeneye, bagakora autodetermination, bakaba igihugu kigenga. Birashoboka, bishobora kuzazana umutekano muke kuko la solution durable ya kira gihugu. Dusubiye kuri topic y'uyu munsi, ukuntu bakomeza gucoceya toujours amahoro makeya. Hiyi arete yasinywe na amahoro makeya toujours bashaka. Une nouvelle architecture ya Congo, ou soit démembré, ou soit muri confédération, ou soit muri fédéralisme, ariko ngira ngo bibaye muri démembrement byafasha abaturage bose ba Congo kugira ngo bagire umutekano. Murareba dore bitangiye no muri West, iranambara bashize hagati y'abateke n'abayaka, ni même chose, niyo ntambara iri hagati y'ababembe n'abana. Bakavuga ati abateke
plutôt abayaka ngo so des étrangers ngo baje gufata ubutaka bw'abateke kandi byose ni instrumentalisation. Ubu ari intambara hagati muri Equateur y'abangwaka n'abangwandi, c'est la même chose. Bose ni abana ba mugabo umwe ariko bakavuga ati bamwe ni aba Centrafricain abandi ngo ni ba Kongomani.